Most na Crnici u krugu Štofare, koji je zbog brojnih instalacija i konstrukcija koje su bile smeštene na njega bio usko grlo za Nabujarovu Crnicu u maju prošle godine, trebalo je po zahtevu opštinskog štaba za vanredne situacije i rešenju inspekcija odavno da bude srušen, ali nije. Najveći deo jeste uklonjen, ali je zbog gasnih i elektroinstalacija središnji pilon ostao. Ovih dana je Srbijagas konačno provukao svoje cevi ispod reke. Ovo su završni radovi svih onih radova koje smo imali na reci Crnici u zadnjih godinu dana. Ovo je bio problem, koliko ja imam saznanja, zbog sistema javnih nabavki. Danas Srbijagas završava radove, eventualno sutra će vratiti sve u pravično stanje, samo obalu, ali ovi radovi na podbušivanju reke i postavljanju cevi kroz koje će proći gasna instalacija i priključivanje te gasne instalacije na nov deo mreže će biti po saznanju koje imam danas završeno i to je svaka pohvala za Srbijagas da smo ipak uspeli da završimo te poslove koji su jako velikog značaja. Osim toga, po mom saznanju, u momentu postavljanja cevi kroz koje će proći gasna infrastruktura, ostavljena je i cev kroz koju će sutradan EPS moći da provede svoj visokonaponski kabli. To je još deo koji je ostao na ovom pričišćen za ovaj pilon. Treba skloniti visokonaponski kabli i preseliti ga i priključiti mrežu na ovu novu cev koja je postavljena ispod reke i koliko ja znam obaveza EPS-a je i da ukloni ovaj pilon koji dalje stoji kao prepreka za neke visoke vode u samoj reci Crnici. I EPS sada ima mogućnost da provuče visokonaponski kabli ispod reke, ali to još nije učinio, iako je i drugi rok koji je dao inspektor istekao. Koliko ja znam, problem i dalje stoji u samom sistemu javnih nabavki, koje znate da je vrlo teško raspisivati ponovo, da to jednostavno traži neko vreme, ali takođe na saznanje da će inspekcija u svakom slučaju da postupa i dalje po rešenjima koja su doneta i da je neophodno naložiti hitno uklanjanje infrastrukture koja i dalje stoji na ovom pilonu. Crnica je posle prošlogodišnjih poplava u cilju prevencije eventualnih budućih poplava u delu koje prolazi kroz krug Štofare očišćena od stabala i ostalog rastinja. Završen je i veliki projekat Srbijavoda i opštine Paraćin koji će u dužini od 10 km zaštititi obale Crnice od izlivanja, a u tih 10 km i deo u krugu Štofare. Započeti su i razgovori sa železnicom u vezi železničkog mosta, ali most koji je bio najuže grlo u prošlogodišnjoj poplavi još uvek nije potpuno uklonjen.